U prošloj epizodi vjenčanja Windtalker Dubravka i Vocalizer Lane, dogodio se zaplet kada su se Dubravko i njegova ekipa napili kao majke, a pripadnici govorne sintetičke mafije uhvatili i zarobili Lanu, njenu kumu i njenu majku. I sada počinje druga epizoda. Jao, dečki, glava me rastura, toliko smo sinoć popili da to nije normalno, a ja sam se jučer trebao oženiti. Ko zna šta se dogodilo s tvojom Lanom? A mi budale sjedimo u kafani i baš nas briga. Izvini Tebra, ali kakav si ti to mladoženja kad te baš boli briga šta je sa tvojom mladom? Možda je već jadna s nekim drugim u krevetu. Da dečki, meni se tak čini da nju već neki frajer šarafa. Baš se njoj dalo čekat, hahaha. Ne znam, dečki, nadam se da nije to u pitanju jer vidim da me uopće nije zvala, samo da pogledam poruke. Dobio sam neku glasovnu poruku na WhatsApp od jedne male koju sam sinoć malo zezao, izgleda da je digla nos. Šta ti bre hoćeš od mene, ja sam jedna ozbiljna dama, sram te bilo, koji si ti kreten, nemoj više da mi šalješ poruke, poslat ću ti svog ćaleta da te prebije, jel ti jasno? O, Dubravko, crni Dubravko. Je li moguće da si se upucavao mojoj plavokosoj komšinici Ceci, a sutra se ženiš? Tebi Tebra izgleda još nije dosta švaleranja. Ma nisam majke, mi samo sam ju malo zezao, pa šta tu ima loše? A da sad kao samo malo si ju zezao da. Prodaj ti te priče nekom drugom. Video sam onu tvoju poeziju koju si mi poslao na Messenger dok smo sedili u kafani, evo sad ću da ti pročitam šta si napisao. Sutra se ženim za Vocalizer Lanu. Al od Lane više ja volim kafanu. Nakon što se oženim ja imam ideju. Našem drugu Fazliji kresnut ću Sumeju. Ona će me pitati da li želim keks. Ja ću odgovoriti želim dušo seks. Onda ću je uzjahati kao mladu kravu. Cijele noći će vikati au, au, au. Jao Dubravko jadan, pa meni ovakvi stihovi ne bi na um pali ni da sam popio centilijun dunjevača. To stari samo rokaj. Tvoje, al tuđe je slađe kuj šrista. Ma dajte dečki, prestanite se zajebavati, moramo zvati policiju, moja Lana uvijek meni odgovori na poziv, ali ovaj put joj je telefon isključen, a jučer smo se trebali vjenčati. Halo policija, želio bi prijaviti nestanak svoje zaručnice Vocalizer Lane. Da, upravo te Lane. Danas smo se trebali vjenčati, ali ne javlja mi se na telefon niti ona, niti njena majka, niti njena kuma. Istina da me njena majka ne voli, ali to nas nije spriječilo da odredimo datum vjenčanja i da sve pripremimo. U redu, javite mi molim vas kad nešto saznate, umirem od brige. Neko me zove sa skrivenog broja. Javi se. Halo, tko je to? O, pa gdje si bivši moj mužu? Šta ti sad hoćeš? Ajde smiri se, samo sam te htjela pitati kako teku pripreme za vjenčanje, vidim ne ide ti baš hahaha. Ajde govori šta hoćeš od mene, nemam vremena za tvoje budalaštine. Ma ne brini, neću ništa posebno, samo jednu sitnicu, da mi vratiš onih 20.000 eura što si mi dužan i pustit ću tebe i Lanu na miru. Šta si joj napravila, luđakinjo? Ma nisam još ništa, ali tek ću joj napraviti i tebi njoj ako mi ne vratiš moje pare. Pa šta je tebi, luđakinjo, otkud meni 20.000 eura i govori šta si napravila Lani, nemoj da ti zovem policiju. Slušaj me, o tome otkud ti pare si trebao razmišljati onda kada si svu moju ušteđevinu spisko na one tvoje usrane sportske kladionice i mislim da nećeš zvati policiju jer zna da te držim u šaci i da jedino ja znam gdje je tvoja Lanica i mogla bi da joj glava leti s ramena ukoliko pozoveš policiju. Šta sad šutiš? Šta si ti mislio da si me pobjedio? Dragi moj, sa mnom si bio u braku 15 godina, još nisi shvatio da je Windtalker s DNK nepobjediva, nedodirljiva i neustrašiva. Vi muški stvarno samo donjom glavom razmišljate, a ona gornja vam služi samo da vam kiša ne pada u stomak. U redu, gdje hoćeš da se nađemo da ti dam te pare? Vidiš dragi moj kako mi možemo lijepo razgovarati samo kad ti hoćeš. Ovako, naći ćeš se s mojim poslovnim partnerom kojemu ćeš predati pare. Točno u 2 popodne da si se nacrtao na onom našem starom mjestu kod šume gdje smo se prvi put, ma znaš već i sam šta. Samo pazi, fali li jedna lipa ili ako dovedeš nekoga sa sobom ode tvojoj Lani glava, a ti ćeš ostati vječni neženja. Jesi li me razumio? Jesam da. Ajde šta si se usro, drži se dogovora i bit će sve u redu. I da pazi na vrijeme.
Zakasniš li minutu samo vidjet ćeš svoju lanicu, ali jedino ako joj budu htjeli otvoriti sanduk na sahrani. Šta je bilo? Jel to bila Zdenka? Da. Traži od mene 20.000 eura ili će inače ubiti Lanu. Rekla mi je da se moram točno u 2 popodne naći sa njenim poslovnim partnerom kojemu ću predati te pare. Ne znam šta da radim, otkud meni toliko para. Slušaj, ovako ćemo. Ja ću se pobrinuti da dobijemo lažne pare koje ćeš ti predati odmičaru. Ma daj u mene ludu, odakle ćeš ti nabaviti lažni novac. Ne brini ti, za to imam ja veze, to valjda znaš i sam. Ali Tebra ima tu još jedan problem. Zvao si policiju. Sva sreća pa si dovoljno pametan da joj nisi to rekao. No šta ako oni saznaju da ih policija traži? Ništa, idem obavijestiti policiju kakva je situacija, a ja ću se prije nego policija dođe naći sa tim Zdenkinim partnerom da mu predam pare, i dok oni skontaju da su pare lažne, Lana će već biti na slobodi, a oni će biti uprdekani. 2 sata kasnije. Evo Dubravko i Matej su mi javili da imaju pare. Sad će 1 sat i Dubravko se uskoro ide naći s tim likom da mu preda pare. Ma neka. Samo da se to riješi jednom zauvijek. Čoveče, ja ne mogu tu da stojim i da ništa ne poduzimam. Dubravku netko mora da čuva leđa, a Lana je bila moja mentorka u čitanju slepima i ne mogu da se pravim da mi je svejedno. I kak to sad misliš napravit, pa čovječe, oni su mafija i jak skuže da si ti došao s Dubravkom budu ubili Lanu. Ovako. Imam ja plan. Doći ću malo pre Dubravka tako da oni ne bi povezali da imam nešto s njime. Onda ću da sačekam otmičara u zasedi i u pravo vreme ću da odreagujem. Pa kako to misliš, jadan? Ako ga upucaš, onda Dubravko neće saznati gdje mu je djevojka. Alo momci, bio sam malo pre na dark webu i saznao sam sve o govornoj sintetičkoj mafiji. Šta vi mislite da sam ja toliko glup? Pa dobro, i kaj sad misliš napravit? Dobro, šta vi stvarno mislite da su pare jedino šta Zdenka hoće? Pa ne budite naivni. Kad Dubravko preda pare, sljedeći korak je da će mu taj mafijaš pokazati gde su Lanu zatvorili, a onda će ga oni uceniti da otkaže venčanje ili će morati gledati kako muče Lanu pred njegovim očima. Dubravko je glup ako misli da Zdenka samo pare hoće od njega. Kad Zdenku taj njen partner nazove da je dobio pare, Zdenka će ga sačekati da dođe sa Dubravkom na mesto gde su Lanu zatvorili. Nije njoj u interesu da ubije Lanu kada sazna da je Dubravko predao pare, nego da muči Lanu pred njegovim očima dok ne odustane od venčanja. Razumete? A sad moram da idem. Nemam više vremena za objašnjavanja. 2 sata popodne. Dubravko dolazi da se nađe sa Zoranom i da mu preda novac, a Stefan se sakrije iza jednog grma s pištoljem u ruci i čeka pravi trenutak da upuca Zorana. Svaka čast Dubravko, stigao si točno na minutu. Gdje je Lana? Ha, skoro sam ti rekao gdje je, ali ne ide ti to baš tako, stari moj. Prvo ti meni lijepo pare na sunce i ja te onda odvedem kod tvoje Lanice. Samo pazi, bez naglih pokreta, inakše si mrtav i ti i tvoja draga. Evo tu je koliko ste tražili. Odlično, prebrojao sam i tu je sav novac, super si to izveo, bravo stari. U redu, onda mi reci više gdje je Lana. Na sigurnom je, ne brini se, tu je u šumi u ruševinama nedaleko odavde. Alo, čekaj, kud si krenuo, stoj, nemoj da pucam. Pa šta sad hoćete, jesam vam dao pare? Ne možeš tek tako sam po nju, tako kaže gazdarica, ja samo slušam njezine naredbe, rekla mi je da se vratim s parama, ali i s tobom Dubravko. Evo upravo sam poslao gazdarici SMS da je sve po planu i da dolazimo. Ajmo sad, jer može ona i da se predomisli. Stani. Čini mi se da sam vidio nekog čovjeka tamo. Alo, ti tamo, ne mrdaj se, inakše pucam. Pazi Stefane, pazi. Ne mrdaj kad sam rekao.
Ajme Stefane, pa ti si lubosan 100 gradi, pa on te sad mogu ubiti. Ma beži bre, 2 put je pucao u vazduh misleći da će time da me zastraši i 2 put me promašio. A onda sam mu ja lepo ispalio 3 metka posred čela i pao je ko kruška, ha 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 ha. I šta ćemo sad? Ovako ti obavesti policiju gde drže Lanu. Zdenka joj sad ništa neće jer misli da Zoran dolazi sa tobom. A šta ćemo sa Zoranovim tijelom? Bacit ćemo ga tamo u reku u blizini. Ajmo onda. Jedan, 2, 3. Nakon što su se riješili Zoranovog tijela, Dubravko sa Zoranovog mobitela šalje poruku Zdenki da su on i Zoran blizu i da izađe iz ruševina. Zdenka odlazi naći se sa Zoranom i Dubravkom, no iznenadi se jer ju na 100-tinjak metara od ruševina dočeka policija. Šta je ovo? Je ovdje tako loš signal ili je budali crkla baterija? Osoba koju ste nazvali trenutno ne može odgovoriti na vaš poziv. Molimo, nazovite kasnije. Stoj. Ruke u vis. Odmah. O, pa jel se vi to šalite? Ne šalim se, ruke u vis i oružje na pod, nemojte da vam 2 put ponavljam. Ha 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 ha, jel znate vi kolike ja imam veze posvuda, ne možete mi ništa. Zadnji put vas upozoravam. Bacajte oružje i pođite s nama. Halo Dubravko, samo da ti javim da je Zdenku uhapsila policija. Sad je trenutak da oslobodiš Lanu i ostale. Nemoj se zatakada. Evo sad sam video da je žena od našeg Danila koja je sad na dužnosti uhapsila Zdenku taman kad je pokušavala da dobije Zorana na telefon. Hvala ti Stefane prijatelju, odoh ja da spasim Lanu. Sutradan. Optužena, molim vas ustanite. Zbog počinjenog zločina otmice i pokušaja ubojstva izričem vam kaznu od 1000 deinstalacija na svim računalima i mobilnim telefonima. Nadalje, izričem vam 10 godina zatvorske kazne zbog počinjenog zločina uništenja zgrade državne uprave 2018. godine. I za kraj, dužni ste platiti novčanu kaznu od 500.000 eura zbog nanošenja duševne boli vašim žrtvama Vocalizer Lani, njenoj majci Snježani i Laninoj kumi Vocalizer Zuzani. Ova osuda je ujedno i opomena svima da među govornim sintezama nema nedodirljivih i da će se za svako kriminalno djelo odgovarati ovisno o težini djela. Toliko od mene. Ovaj sudski postupak smatram zaključenim. Sljedeće subote, napokon ono što smo svi čekali. Vintalker Dubravko, uzimate li vi ovdje prisutnu Vocalizer Lanu za svoju zakonitu suprugu? Obećajete li da ćete ju poštivati, voljeti i čuvati u sve dane života svoga dok vas smrt ne rastavi? Da. Vocalizer Lana, uzimate li vi ovdje prisutnog Vintalker Dubravka za svog zakonitog supruga? Obećajete li da ćete ga poštivati i voljeti u sve dane života svoga dok vas smrt ne rastavi? Da. Proglašavam vas mužem i ženom. Možete poljubiti mladu. Čestitam, brate. Drago mi je što si pronašao ženu svog života, ali hoću da mi nešto obećaš kao svom drugu. Samo kaži, brate moj. Obećaj mi da nećeš više gledati tuđe žene jer sada si nakon svega nadam se shvatio koliko ti znači tvoja Lana u životu. Obećajem ti, druže, jer ipak si ti riskirao svoj život zbog mene i Lane.
Ajde Danilo druže, pusti više tu dunjevaču, jebate ona i hvataj se u to. Ma čekaj jadan da popijem još jednu pa ćemo onda da zaigramo kolo kao pravi djetići. Ajde Lana dušo, baci taj buket da vidimo koja je sljedeća sretnica za udaju. Haha, uhvatila sam ga. Moj Mario, sad si jebo ježa, ha. A možeš si misliti ja bum tebe oženju, znaš kad? Kad na vrbi rodi grožđe klišom. I eto, još jedna ljubavna priča dobila je svoj sretan kraj. E da, još nešto. Molim vas da zapratite ovaj kanal i da kliknete like na ovaj video. Naravno, slobodno dijelite video dalje, kako se ovaj sretan dan ne bi nikad zaboravio. Voli vas kreator, scenarist i producent ovog videa, Hrvoje Katić.